So ddim wedi clywed am dildos o blaen. Sôn am miwsrwydd. Siamai, a chroeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh, gyda fi, Ceri Sigging. Fi'n mynd i ddangos chi un o'r lefydd mwyaf hardd yn Sir Benfro, a sydd wedi cael ei bonegeiddiod to fuck. Croeso i Trefdraeth, neu Tudraeth. Let's check that. Hwn yw Myni Carningli, neu Angel Mountain, raw. Dim na beth yw enw fe. Oce. Oedd Sant Brynach ar fy Milana i gweddio i ryngylion yn y 5th ganrif. Like, we all know that, common knowledge. Ond, enw fe Carningli, oce? A lyfyn i mynd lan na i ddangos i chi, ond chi eisiau mynd lan? Na, can't be arsed. Awn i'r trath. Dyma'r twyni tywod, lle mae teenagers lleol yn dod i campo, yfed tinnies a sbiwo paso mas yn y tywod. Rite of passage. Caffi mawr yw hwn, sy'n agos iawn at fy ngalon, gan o'n i arfer gweithio yma yn scoop ice cream a treial cadw customer service face fi ar. Hi, what can I get you? What ice creams do you have? Everything is on the board, clearly. Do you have Madagascar beetroot infused raspberry ripple ice cream? No, we just have everything that's on the board. I'll have a vanilla. Sure. Edrychwch ar yr olygfeydd na. Soak it in. Croeso i gwrs golff Newport Links. Dwi eriod wedi treio chwarae golff, ond there's a first time for everything. Dyma caffi blas, caffi adnabyddus iawn yma'n Tudraeth, coffi a cakes, out of this world. A i ni ddigon lwcus heddi i gwrdd â local legend. Olwen, siwr i chi? Yn iawn, diolch. A fi wedi gweld chi'n wallt yn barod eich chi fod. Chi'n gweld chi'n edrych yn posh. Chi eisiau gweithio'r bobl yma rhywbeth amdano Tudraeth? Chi'n joio? Fi'n joio dy law fan hyn i gael coffi bob bore am ffrindiau i gyd. Peth gweitha beth i Tudraeth? Pa'i dal yn ôl? A sy'n byd gwael yma, ond mae'r dynion Saesneg yn dod o bob man. Digon o arian dyn nhw, maen nhw'n lle cyflawni am y teie yma. A mae lot o rhai fynd eisiau teie, wedi priodi felly. Priodi? Sa eisiau priodi? Na'n beth gweitha nes i. Tide's Kitchen and Wine Bar. Pysgod dyn, pysgod glyn, pysgod fresh. Os chi eisiau bwyd golygus, delicious a posh, Tide's Kitchen and Wine Bar is the one for you. All thanks to this chef extraordinaire. She can cook up a mean pad thai and she'll steal your missus. All right. Spa, sim lot i weid, really. Y bwtsiwr, top quality cig o ffermydd lleol. Dwi wrth fy modd o gael sausage neu ddwy o fan hyn. I ni ma yn y parog, sef ochr arall yr aber. Hey boys! A fan hyn mae pobl rich yn dod i parco cyche nhw ar ôl ddiwrnod hir o fod yn rich. Hugo, where the fuck's my backy? You do this all the fucking time. Daddy just fucking bought me that pouch yesterday. Pinky, do you have it? My life's just fucking shit. My life is just fucking shit. My life's so fucking hard. There's not a fucking pret-a-manger anywhere near this place. A dyma'r boat club. Should we go for a cheeky pint? Ges i ddim fucking serfo, sa'n member. A fy hoff le yn y byd i gyd, y Golden Lion. O'n i'n gweithio yma am flynydde, jyst i cael wages fi i gyd mynd ar bar tab fi. Mae'r bwyd yn consistently amazing, awyrgylch yn gynnes, a mae'r service yn top-notch, especially pan o'n i'n gweithio yma. Pint please, boss. Thank you very much. I pay my tab while I'm here. For fuck's sake. Yeah, sounds about right.